ye de na betena ye ne no twetwe nkomo ena nnwuma na wo no mu di anti ye ko hu ye no nyina no nso no wo benya bia hwe e Facebook ene YouTube a sisi akos Facebook sisi a Sompa 90.7 ho a e she nkura pa so fo mpa che onye medisa ho ansa na me ba wo so no ma me ko bi ni amba yo na ono so misa de dibre mpa che wo nso ye so fo ene yire me ba che David wo ye ho me ba che me ye osha wa Sunday mo wo ye osha me ba so ade tia na ma ko nyata na so me ba che yo titi a ye da se bi bre so fo ansa na no sisen wo ye stand up for Jesus ministry international me beto se na mo ye clean up exercise bi na wo say yes won na wudi ani mu na obetimi a kire me ekuo kro a mo de yes aduma no yo nyame nhyira na de de obiem e be koso ade aseda kese enso ama ye nso fo pani e friend prophet Evans boy himself na o mo hwe ye ndende o Facebook one ne ho kani Minister Vivian boy ko say o mo adawro ma na ma ye drum pempen so a ye dream that was ono negative in your school Bacho the asafo no stand up for Jesus ye found anya asafo ase na make clean up exercise no okay kuro omo ye no that one na enam ne so nyame de to na koma so ma o de ma ye ewo Nkoranza domase say enye ku eya asafo stand up for Jesus no asafo no enye ku akoda stand up for crusade domase because enti mo anu duro nyina mo ya sorry mba let's get serious ye mi bisale say me beto say mo prapra abusia for ko Facebook obo say ye be streaming mo prapra because video no want ye ka say nyina obo say mo prapra mo ti enteche no correct mo ti sabi montimonka mo do mo penti eno no enye ekuo eya sorry mpacha ti mo abudiro nyina mo ya nsori enyi na ya nsori ma wow my speechless anyway to asoma me okay enti eso for penny and nyame de to na koma so cause onso Nkoranza kumisa domase wa na wo free am say otu kwan aja kwantu ya so obi tu kwan oba bi wo de sika ne cars na eba fie but ono de eba na de awrade asem na ebra abusua no in fact oba ye nso yeso mu tini nyina obeduru ye hwe kurom ne emu ntutu ye na aja wo ye se ye nso ye nti ye hungu kurom aja ye sum nyame de na ewade bi ho a anya awrade na ebe free soro aye because so can country na wo se ye nhwehwe kuru na ye tu ye kwo won ye die according to Jeremiah chapter 29:7 na wo man ye mu na ye nso ye be den ye be di ye na o kan yame asem na according to Bible no English ne be kan say seek the peace of the city enti according to seek Greek word ne be ma ye can say dalash means care and a peace in so ye shalom according to Greek word which mean in other word in health enti which means say yen care for o mind health because you will be o nyame mfiri soro meye ye wode empaiboye na ye wode ewu nipa ne so so ye den oye because aban mfiri do ha emeye enwuma bi emfa mayen na wo say nyina ye tigum enti uto so asem o kan yem den say na ye mompaye ema wo man no enti which means say ye dikan tu honam anamo na ya sra brade nso ama o man na ama wo man nso atena ase na nyina ya atena ase wo asomdwem ti ye no na eto ye pan na akoma so agya odi ka kire ya ne enso ye say ebedi ho dwuma di free last month no etu share this month Wednesday no in fact anopa ne de enso ne ye say ebesi kwan ti ye ka kire so for penny no se aburechire kura enso ne to a mo fom na wo say enso ye den ye tisim in fact asori ma nso ya de omodi ahom keka ne gidie ma ye nyina ye tisi enso ni mu ya nhwe se bia enso ni besi ye kwan na bibisa na ye de tisi enso ni ma je nso de ahoodin betimi bia we kura dodo na ntimi amba nimse nko mutim ba ya nke wo nnwuma bi mu wo nso anke wo se ye ka ho ti de empempenso anyame de to ya kuma so e de beduru ya yo so for abusafo wutie na wo de ko Facebook ko hwe wani su ade na wo de abra na hwe wani su ade Facebook Sompa 90.7 FM na hwe sofo abranti a sese nyankopon ayi no ya chese
one ferry ankasa ono ani kuro mu nti wo ye ne ho gaagae watu ne ho amanya nkopon na wasan de adumaden aka ho ya waje atra so amasebe osom ne man so for ye hwe de sei okay misami yi asofu dwuma yi a enye mani sa wankasa wo adwuma fufu bi a wo ye ka ho ana ba cho dem asofu dwuma na ne adwuma sisi wo ye ba cho yo me da se okay na ye bisa se clean up exercise na mo sha ase a mo ye no na mo targeted area pie dey e de ne de na betumi aka se mo call ye no se kumisa dwuma sefo a etie mo ene obi a o hwe mo wo Facebook no betumi aka se mo de mo nsaka eye bi wall yehwe na kwan no ene kuroni mu no gutters no na kan say rubbers na ewom no na anode gata no inside gata ni mu ene abonten no rubbers ene plastic ene niema ewo gata ni mu cause no aka ho bi na ema gata ne ye den esisi ti yete ye ho si kurom na ese de ye ni bebo so bi a ya ho odin betumi bia no ne ya yese be ya kuroni mu nso beti na afi ese sunsu eto de ntontom ne yade because obi wo ha complaints na dos say yade ados ni nyina nso ye ahonedi aduru ba bi a ya na ye ndi ne nso ye den e ka ho na de sane ma ni nyina baaye nti ye fa gatanim eyiyi mu ene ye hwe pavement ne nso a eno nso aye style kakra ya ye kuro mu die cause ade ba ko ewo mu ne say enye se bi a ye for fame ana bi a empanimfo e wo ho ni nim omo adwuma na ye yakose ye koye cause ye nyina ye teman ni mu enti se bibi nso eyeye wo man ni ma eye ni monyam hyema obi biara efiri mofra so besi empanimfo so yenso ye de to yakoma so because na wo say ye painti ema nso eluku nice kakra enti painti no ye mo mutu ho ache mpacha se musika mo de eye mpacha me pacho asori dem oil boy say mpacha ye nton oil oh can be to be mpacha dem sa mpacha nyamia na ase anwe ni ho mpacha dem sa ai na me say nyamia na no nyame betwem na ase anwe amasa ho ha oh dabi enti ye nhwe de say okay asori a moafa we ato mo ho so no na wokọ asonda mu bi wo ho a extortion ne eyibi mo asori no say de tie wo sikagyegie ho wọ́n yẹ hɔ deɛ nyamedwuma no sese yɛ ne de to sɛ deɛ nneɛma mu sitie no yɛmfa sikasɛm ha members bi nipa ne ba ne bi ɔwɔ n'afɔreɛ ne ne correction bi a na wato ɛnyɛ ɔhyɛ ɛnyɛ ɔhyɛ kwan so yɛntɔn biribiara wɔ asɔre dɛm medase yɛnhwɛ de sɛ bra sɔfo ma menkɔ tutu a wana mene ne nkɔdi nkɔmmɔ kakra tutu a papa woyɛ asɔre ba ɛna yɛma ɔhyɛ me ba chan na ye ka se mo kwa akote montimonka ne atache ne ayi no eti asore ma no eti se huhu se le ko Effah waso me ba chaw bi amaso ye nyina ye gitum se ye nyame adwuma na yafa enti ye beji ato ye ho so na ya ye enti obi amu ba chan chese me ba na me hwe se de moni esi agi na nsu eto na ni ba ginem na emade roba hyehyɛ omuti abusanfo de ko Facebook Sompa 90.7 FM na emade roba ahyehyɛ omuti na mugina na mani mu sere obi adi fried rice anopa de aduane budi ansamoko wona ya asore ba me ba chaw rice water na ye rice water me ba chan rice water who cleaning any bebrebe me ba chan of our pam na de ma bibi anton yo anyway me be say obi akọ Sompa 90.7 FM Facebook Sompa 90.7 FM Facebook na kohwe wadi so ade me pese wo de wo ko Facebook sisi e mo amukita fo mo de mo ko Facebook na wo a wate ye nka no fere obusu ani a wo se wo de so radio no hey hwe na sofo ma mimisa wo okay nipa na wo ye painter no roller na ekita no wo ye painter wa so ma na se mo hyeda ko han bacho ya han obia nipa na wo painti what they saying pavement no so ya han obia enyina ye nsori ma
Wow. And essence say be ye bod am I di free fienti. It was say ya. Na was mo sha se free kumisa do mase. Mpacha. Me pa cho mo wani suade hu bi say mo betere mo hye akoba bi ana. Mpacha. E kura say ni suade hu no. Was asori wo ya na ebi mo ka say one man church. Asori bi ani wa ye was asisu a eya abusuan na etie. Asori bia nipa ba ko na ede ehyasie na ayekesi ama ne ntaba mu ayede atre ti asori na eba aye no eye memfa nse wiase nyina adia nti so obi pese oni yensom obi pese oji asafu ya ede ko ba bi owa bibia nsi kwan asafu ne ye nyina ye dia sofu ye hwe ni sei. Okay. Mo wo anamon bi se misua bi asofu na gina mu no. Sofu wona na penti. Me mixi paint no ma wo eduru ba bi nso na ye. Na painting so ya dia e onsa no djuma kakra. Well me nim na ni so pa ma ye na ni djuma ho kakra. Nti na me gina paint wo ti me mixi ma omo ya na me so ma so mu kakra. Na me bisa se. Okay. Gentia bisa say yes stand up for akumisa dumase no. Wo wani suade hu bi say usua yi akumisa dumase a. Okay. Mo be kwa akoye dwumadi bi ewo baabi mia ana se de bi akumisa dumase. Mpacho da bi. For now ne afi ne ya hyase. Afi ne ya hyase ntim nim say brene gusu a ekọ nanim no. Yame ya aduma ebetire mu adura akiri. Ebetire mu adura akiri. Mo ayo madwen say baabi a mo hwa oha wo na mo de woni be. Ana say e na pese me hu say bia more targeted areas bi ana say afi no mahu na ni so nti no this time no kwanse na pese mo fa so. For now ye nche da ni target say hankwa na pese ye wo ye hwe ba bia wo hawo bia ya ho odin betumi bia no ye wo say ye bia ye be ye dia support nti we no assembly man wo say paint no mpacho wa ma ye bi committee chairman so ma wo say mpacho ma ye bi nana no ma wo say mpacho da ye bia ma ye bi mo ye de boa mo kuru mpacho wow. Anyway ya me shira won so nanaba abusuafo 3 herbal center for mo na de 3 cool capsules abadwa so wose obi a 7 predu ya wosisi yo ya kuku ene ayam timaje wa boso na wonim sisi ya de no ye kan se enye general bema 7 predu ya san wontimi mma wanum ton anase wontimi mma wo bani tofe mo na num wa wase mu se yo ba wo se yo yiru wo na wo hia 3 cool capsules no bi obi a wo yematim enkono no muniro bi a obehwe na the whole day wase wadaje na wote so asemasi wan oh montwe me na me ba montwe na mba be 3 hours now sorry no maduru a ebema wadidie mu no ebetimi aboɔ ama kyese o digestive system no ebeye adwuma wonsu no ne wo mmereboɔ ne wo hrewa no ma etimi eya mu nuane no wonum 3 co capsules na etimu ya maduane no yie enti sebe okɔ agyanan so a sesia no wapi no bia hu sa mpa ho esane wo na eba ne san so etimi boɔ eyi wo sisi mu kama na wo sisi mu yiso dia ne agya yo ese wo bon sa no wate ase na kyese wutimi ya ade pa enti bomodena na kɔtɔ 3 co capsules wo ba bi e to nduru bia wo se bibia ne abetimi afrɛ wo 0246 107 107 0546 dealers in American Goose ediaba wochirema se wo paniema bi te se bottled water chese type bia ya ye wo man mu ni amanone pure unfiltered apple juice no chese apple ankasa ya hyeda yam na ya yam ne se obedi ni natural afei wonom eton bibi te se carnation evaporated milk ni adam milk ahodo no nyina oat any chese bibia eye tin tomatoes any other things a chese wodi wura wo kitchen a wo ye nnuane ma wudi a wo utumi say yes ohun to no say ye sugar ahodo bia no ubenya bi ato ewo Aseda Plaza ya wonum ye dealers in American Goose wo se bibi ni a ubetimi afre won ewo 0595 761 756 wonum akira kwan ewo 21st clinic ya wonum any Victory Cooperative Credit Union no
edi anhwe na kyese 21st clinic woni wonom ne wo edan kuro mu e wo Nkoranza ene na ase dade mu ti ye o fi se 21st ye obi ye kɔ na wakɔpɛ ne sciatica akira kwan me kyerɛ ono na me kyerɛ wo se Ghana ha apomuden anase ayresabia ba akɔpɛ ye clinic na wagidi na wode abibiduro ɛsɛ yade etu ase na waye hwehwemu ama akɔhu yade bi fare bai ene de ye betimi ama nakɔ na wasa sa yade ama mansan binum ɛyage aboso 21st clinic wonom na ye expert in sciatica ye ka sciatica na sabi oto asentini no ebesi wana kokom ni wanan ba ne sisi fam no wo sentini mo twe wo hwi wo sisi wo pagya mu ba bia empagya eno na kwasi buroni afira no sciatica na sciatica yade 21st clinic ena kyese abibire ba nyina wotimi ye hwehwemu hunu ya ansa na afoforo nyina ebekoto akiri ebedidi hu bi enti so wo yade bia ene yade bia kan bi say stroke diabetes hypertension diabetes ena afi hypertension hepatitis ABC ene yare bia no fo ni kire 21st clinic Nkoranza wonom ne Victory Cooperative Credit Union no direct opposite Nkoranza man hene ne yire ba bia Nkoranza man hene ya wanya ne ba bi kro ne yire ba bia wote no mama Kate ho ena abehu 21st clinic ma me nko asore ba ho na sana ye matiefo mram die tiefo ba mu wi a na ye didi nkomo wi a na afei ye bia homa na tum na de toso no ye bia homa no tum na onabo bia wo fi anso aba asore ba papa o so nyame me ba chan nyame ni sa o ye adwuma ben me ba chan me ton paste we business me ba chan oh okay mate na we business dano na ewukuada nti how was that then na uja we dwuma nyina ho se ko kwakọ de de kan me ba chan wukuada de ya me nko ba bia wukuada no de na ewu ma wonko ba bia me ba chan ya na ma brain ti me home okay nti wa bra wo home no de aka ne se wo de bekọ akoso man me ba chan enye izo me se menya na nka squad nyina wo fia wow abusuafo safe no abesi nkomo no ma we ye asori bi a aba ekumisa domase media kora no mse ekuo no mate but anyway say in a way no ya mi twam na mi hu se wono mo te ateche mo ntimo nkan te gatamu prapra na wonam kwa benkwan no so na wanum so na nsu eto anti nsu eto mo hu ye obi aso nse zoom live atare na made cha politician hye o muti na ahwe nige pa o mo de ye na asore ba wo no wote he me ba chan me ti adua ka ahemfie na chiwa enti sofo ma mmisa wo wasore ma nyina ya kumsa de masefo ma wo ba chan asore ma nyina ya kumsa de masefo ba chan ene ese family church na mati oh ba chan dabi because founder no fira kumsa de mase ene no kosu ahonidie okay ene oba beti asore wo ni kurum na wo no kire ma ahonidie na wo se ka kire mu se aburu kire nsu etokro mo fam ye de mo fam ye adwuma na den wan kan kire se Ghana ntisa oh ba chan se nsu no na emu nse da nya din sa wonu bi enti amesere ro ba chan dabi wo se obi ewo ho na ade ache na won sore na ho lazy na wo ye so ati ase sofo ye hwe ni sei okay wa sore me ya woni wono mu eye se adwuma ya wate wase na 90.7 FM Effah no said ye be ya sore ba bia benya adwuma ye na wono so na bra bekoso so mo founder ye mo sofo pani ene wo ankasa wo hwe asore isu no mo wo bibi sa asimoni so na asa mutu bibi sa ho na mo wadaroma pacho ye wo bibi sa asi ani so pa se be ya ja wona eni dwuma bia di na nso no se me ka se dwuma bia di asa omo ni nsa no dwuma bia no woni nsa dwuma na wonye business ana wonye business open in mind wonye business ana so wonye dwuma bia no se nipa no ye wele nko ase obesua ana so obeye adwuma na ehon hyehyɛ nso go a menim se enche bia ebi mo kra de bebre di kan okay ya de bebre ato ya hwere se enye hye bi na me de hye mo mpacho David sai na me ka wo se nipa bi wo ha wo ka the word will na obi wo ha oba wa na ase a wono ankasa sabi wontimi nwene ma na ho age se wo man hu the consequences of the oil no okay eno na me bi sa se mo won hyehyeye bi ene nkyerɛkyerɛ bi a mo ma sɛ de mo atimi akasa ama na to mo asɔre matima o mo atimi atu mo ho akyɛ
etete ateche no ya mo wo nhihye ne nkyerɛkyerɛ bi a mo ma wɔn mo hu mfasode a yɛsɛ nipa bi a do nsa bɛ kɔ yɛ adwuma na bɛ responsible mpacha ya kyerɛkyerɛ pa ɔsɛ no nso ka ho bi okay ɛno nso ka ho pa ɔsɛ yɛbɔ mpa yɛ deɛ because bra onyankopɔn ɛne Moses di ahyia no obisa na deɛ ɛwɔ ne nsam sɛ bɛyɛ ɔnam so bɛyɛ nsesa nti nipa bi anso no sɛ wopɛ sɛ nyame hyira wa ayɛ odi kan de wɔ nsa yɛ dɛn ɛyɛ biribi anaa wohyɛ biribi ɛde kyerɛ Awurade na ɔnso ayɛ dɛn ahyira so ama wo nti ɛnhyehyɛ deɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ a yɛde gu akwan mu paa okay abusuafo na yɛwɔ estate assemblyman ɛwɔ fie ha nti yɛbɛkɔ ahoma no so na ya ma kwan no wabam na mpɛsɛ bɛka kyerɛ kuo biara wowɔ Ghana ha Nkoranza baabi a wo biara sɛ adeɛ bi a mo yɛ tu ho akyɛ adwuma sɛ bi a mo kɔ donation sɛ bi a mo prapra krom sɛ bi a mo bi a yɛ tu ho akyɛ adwuma no wada roma mo ma ya so tenko adeɛ a ye bɛba bɛhwɛ deɛ mo yɛ num ne abɛbɔ ba so ama mansan nyina ehu me pɛsɛ beto nkra we na ekofie ma na papa bi taa frɛ yɛ Effah mu isu sɛ ne dan so apa mo kan kyerɛ ne sɛ Sompa yɛ wire mfie yɛ ne National Disaster Management Organization yɛ kan etwa ne tia kan nadmo mpanifo gu so a yɛtu anamo edi nsawoso ensi yɛ enti yɛ betu ho anamo fie ma papa bi taa frɛ radio yi so mo kan kyerɛ ne sɛ yɛ wire mfie enti yɛ de no ɛbɔ ne kokɔ abusuafo betimi aba ahoma no so na ntosoɔ ne abasobɔde bi ade bɛba bɛbrɛ sebe stand up for Jesus Ministry International na ye yadan no stand up for chese voluntary works no stand up for ahonidie sanitation stand up for patriotism no eno na mene sofopani ya chese odi asafo anim etwetwe nkomo no frena bra so sesia 0598 994 994 0598 994 994 0598 994 994 kuo bi amowo baabi a mudi dwuma ya mansan enhuye moma ya sote a woni problem wodi number na ba 0598 na wo frɛ na no twa video no fato WhatsApp na ye audio kan ho production team no bɛbɔ Nanaba Effah ma de ne metu hu na mo pa ama ba bɛso wo betimi afrɛ no wa badwuma die ni so 0598 994 994 tos fa video na omo ye clean up exercise me pese wo kwa animu baabi na omo prapra aprapra ho no eti gatem na hwa hasuo pa wo no mote oh nyame nhira mo nyankopon nhira mo pa hello bacho good evening bacho fine evening udi ni baabi akase free bacho mi do usi ansam kase free bo Maso usu ansa mpacha o maminti o. Yo minia edumasi na eduma pa amoye. Na edeni anuma o mo ba hanso mi Nyankopon do mo asekwa. Ila se ni a ubisa abushia o mo ti memi. O se nyame asemu ana se nyamsumu enye se bi o asonde mu gwa na etena so nyame. Sa. You said yo mo ye ni ne na sunu mbi because who say the besi wo baby o ti na wo bi o ti mboa. Esi ade bia no anda ho bia no bia no. Ya pusa no via no man. And you say nyame dem ko e ka se nyame asem ye hyenkom na mo yi sei obeyi wi in fact your man dey no ko nyame ni nyame hira o mo pom gusu a nyame ne se rusia e dawas yo yes we da se bebre se o ba so 0598 994 994 0598 994 994 sofo ya sebo wow wahu abasobode amanfo ebo wo enti wo a wo so wo ye kuo wo ba bi ya mutu sa na mo no bia mo betimi ama ya so ate frɛ na bra adwumadie ni so sɛ media mekoto ye nam sɛ kuo bi ana sɛ kyɛ na mi because man ko hu atare soronku bi e hye o ma ana na mo hye atare baako na yɛ atade baako and the gu atade na chi ni sɛ di wo fie ene oman no ni wow me kura de madwen amba so me de me focus sɛ atɛkyɛ na mu gyina mu no
Ateche no. The big crab t-shirt in the buy. Mo di t-shirt no bi ba. Buy shine. Mo di bechira manfo ana. Yeah, the brown. Hey, wow. Thank you very much. Oh. What do you can na MCR ba. Mo your presentation na. Mfa nche wo di man na ho. Wo di se ma obuafu. MCR ba. Ba cho betimi afre no aba so bi 0598 994 994 0598 994 994 na yemmo yenua na baso yemmo saa nipaku ya baso na enhya afufuo nkran na omunye bi efise mpempi no so wa study sompa ye de ekoso a ebema yenya nsano na yedi ho dwuma ene de ekoso a ye behia abasobode anase ye bonipa na baso ye yie na ye de yedi ho dwuma ye ni bra ye kofo obi abetena beso pa na ye dabirabirabirabi ye bai wunti ene ye bai frɛ number is 0598 994 994 0598 994 994 na wonso shebibi ase wo ukrom frɛ yen na yen hu se mu wo kuro bi mu nso mu di kuro mu ni mu yese akwanya papa yanka bi anhye sofo mamisa mu ho no na mu nim se bibi sa besi ama ene mo abetena aja ye cry a surprise to cry what free line so because yankan him ena ade bia nso ne se wo firi wakoma mu ya nyame nso ema bibi nso si a eboro wadwen no wonti ase so nti da ne de enye se bia abusuafo eminim se ye ya ye nti a awurade ma wo befa ho it is say ya ye nti ena awurade ma wo befa because the mama can say so for MCR say for t-shirt no mama okay the t-shirt no na fama me no bia wo se ya twere de na egu akiri di wo fie ene oman no ni di wo fie ni oman no ni ba chai wow wow abuja for ko Facebook na ko he wani so ade ko Facebook se sia na ko wow wo di t-shirt be chebe ba chai na t-shirt di se de sitie di ahwe be ka se me ko twene fo afem eso cheme SSL na ba cho de bi anyway mebo ho extra large na me de se de misi na mo enu akofa t-shirt we de ti o sha asafo so ye lego na eda animu fefe and I share no boso together we can do it okay together we can do it ye kan boma ye betumi aya ma o mine nso afa na ntuma pa FM Effah do 0598 994 994 wo betumi afre no abadwumadie ni so say na ya homa no ha ye basese di atom nti wo betumi afre no abadwumadie ni so 0598 994 994 enti we ye meme dia a free stand up for Jesus Ministry International ya mo di clean up exercise aka madwuma ho na mo ya madwen se ahonidie die sofo na wonya sure se bebre ba mo kan nyine be ko no maso ndan ho afudie ba cho da bi David. Obe one time duro makọ kura nso ọfọ mpem bi a me do betina o. Ba cho David. Mate sofo aba program sofo ne fuma me na ahwa na o sha were fi no de ko. Fuma me na menye. Okay. Eja. Menye na du fie ni o man no ni. Oh me da mwase nyankopon nsira mo. Pa. Abusafo betimi afre no abadwumadi ni so. Obe hwese 7 previous asori edi ahunidie aka wonom you me da se me shirawo magi abedi makache asafu idi ahunidie aka wonom dwuma ho na odi dwuma na efe na akono sofo aja mame nko mewura aso na me misa no okay na se me twato ni Nkoranza se mo be kansa na honorable assemblyman so abaha mami tutu ya papa mbacho mami ntie o mbacho mati yo de ehya wodin eni de wo be ka kira foforo mbacho de ehya meden ni say eya tumu acha adwuma ye Yesu ase ya amanyankopon enti mi sha foforo so nkunan se enso we nku aso ye beto akoso aye endi sa asafo bi nso ho na omo ye sa adwuma de ni bi no omo ton safre ya ye beba na no omo nyina kan bo ma di dwuma ana chese asema wokan de sofo bram bi de wakan wo som se asafo bi wo baabi na wonom hunu se ahonidi wo baabi na wo pese omo ne kan bo ma
Anasa say ye ekuo nkramofuo say bi mo biem apro Patron ye bi apro mu pa cause o man na mu an efri ese wo kan Nkoranza ha kra na ye kan se untimi nyi Nkoranza nkuro bo ba miensa untimi nyi akumisa domasi mfiri na Nkoranza nyina so eye ndia ye ndia nti se ko bi anase asafo bi de san hyehye na gu akwan mu na o mokase yemra bibia no we besi yenkwan enyina ebekona yakosuma ma o man nso atumpom mate wase me twato okay masime etwato ne se me ka kire menuamo ne se yenyina ye nkoso an ye nsom ko se ye ka aban a ye mienu ye mienu because enye bibia na ebefiri akra de de beba omommra no na wo se ye nso ye de fom bi ebetumi bia na na ye na afi nso se ebia sekuo bi anase asafo bi eka se wo ye bibi hello Hello. bacho di no bia ka se free Don't say that we talk about it. bacho No, di Pala. That's open as a pan your way in there. I'm a little cry. wow And we self from about me good drum. Hey, I didn't know why in Kumasi. What could what papa, I let him cry. wow That's all for us. I'm sure. you so for so na wase ni so amwakere ya menshira wonso Yes, all right. bye so nti Nanaba se de na me ka no se ko bi anase asafo bi de ne ho si ho se omo ye brebi ama kuro na tumpon a mesire obi biara se ye nyina ye mfa ye ho nhyem emfa ho se wo kuonim anase wonim emfa ho se wo asafo mu anase wonim ye nyina ye mfa ye ho nhyem na ye moama kuro ne nso ntimi nya de entumpon because animonyam hyeba eba ma ye nyina na meda asafo ma na kurudua mu mpanimfo nyina nso ase because ye turi se gyina na ye kɔbɔ o mama ne no o mampopo o muti o mu nyina agi tumu se eye adwuma pa efiri ahemfo so besi assembly man fo so obi agi tumu ti ye nso ye de aseda be ma o mo pa so mo ma ya kwanya se ye nyama kuro ne mu so enti ene asafo ma nyina nyame nhyira obi a in fact na no o mo kra ma eye me wonwa ye mo nyame nhyira o mo pa na onye o mo kese na empapa so radin nhyira no bebre na na ba so ne wo mpanimfo nyame nhyira mo pa nyame nhyira mo pa na onye mo kese asofo yeso da ase se ye frɛ wo mehwɛ anidie ni ahobrase a wasɔre ma no ɛde gye me ya ansa na 7 previous me ba bi hu na ɛkyerɛ sɛ ampa ɛyɛ akoma pa tu hu akyɛ ɛna mode gyina hɔ fi sɛ obi a na wone ne yɛ adwuma no bia na ɔde akoma pa animuteɛ ɛna na ɛgyina hɔ enti me nso meda mo ase na mabɔ maba so biem na me Terra Media ɛyɛ Sompa FM Sompa TV Ghana me bɛka we kyerɛ panin popora sɛ bi ɔso dae no ɔka kyerɛm sɛ yɛ adwuma pa nti me mmɔmɔden sɛ me de mo bɛba na sa hyɛ akuo ni afoforo bi a wɔnom yɛ tu ho akyɛ adwuma nkuran ɛnyɛ we nko a obi a na wo akyɛdeɛ bi te sɛ hospital school kuro mu project bi bibi wo frɛ na ye bɛba de hia ne sɛ ɛso mamanfo ye di no yɛ sompa nti bibi yɛ so mamanfo de ye di akyire ne ye de abramanfo nti sɔfo mɛde wase bibre atipa enso ye dase Wafayoni munsemfo etu atese abo apete ama o man pani abedi akire
amanfoɔ anigye a wɔnom tugu ya sɛbe wɔde saa tumi no ɛhyɛ wɔn nsa wonya biribi saa hu sɛ wei botae wei nti na amanfoɔ pɛ me a ɛto aba ma me sɛ mɛyɛ assemblyman. No kre on some di kaka say colleague obia for the first time no me manamon to be a organization me organizing nema me community and na me wa ho fama in terms of community development bia no the bia me na me take lead a bank Nkoranza man puntu so a me obi a me de me ho hyemu pa me ti ade a yesi e friend development about Nkoranza na ade a epusu me because me Nkoranza me wani e ka Ghana obia won Ghana ba wo Ghana ne ukrum ba bia ofie no na mpanifo ka no twetwomtwo e ka twetwomtwo de na wodi mu ni me de ka twetwomtwo me no da bi se twetwomtwo no o ze bere utwotwomtwo na se wodi mu pa me die mu na ye Nkoranza enti amanfo hwe hu se colleague se no sie ne ma no mo so colleague say obana obedi yenim enti medical call that was 2016 yanto abana mame yanto abana mame na me ba 90.7 FM 2020 after 2020 no na me ba na amanfo so suma wo som no onya medi assemblyman kra wo som enti benya de adwuma na yede ahye wonsa no kure nie ye di gya so a ne ye di aso awo metimi aka se nkyire nkamfo no ho de me yenko ho yenko ho se dia me pese mu na che se wa wo gitu mu se wo manfo no wonom gi wudi wo mu gidie se papa wo ye obi a wutu ho che wo de wo homa enu nti na wo ye de wo to abade ma no kure mo yemfa nso ho ona bo yenhwe wo a wa kire wo mpotamu area wo ene de wo fam yi be wo videos bi wo ha ye bebo a kire wa yeah ye wo videos bi wo ha ye bebo a kire wo na ya mo wa hu wo manfo said the problem no koso ne de wo nso betimi ya fa ho na nsa na no na me bisa wo say what is Sompa community development we no nka tournament no nka mati honka am say tournament kwa na sia na me bo me am organize bi ma Harriet Salagala ya before the am na champions ye bisa say Sompa de no what ye nka so o mati me manfo abebo mama ne na wadaro ma wafa form masoma ya na me wo leader bi o ha edu time say ya me di gya no ma odi ho dwuma wabo mama ne so be ba be fanti me se o me fanti agi se mo check mo yi ni me se watimi abefa de a okay yeah but am so mama for 1 month wafa to kuruma pi ya ma 1 month mo ma date wo no o ka che me se o mo na so am I the 1 week na to so oh sa oh ya mo ma me hwim di edin be na wo but you say edin be na o de be ba befa oh o the estate de be ba befa Nkoranza estate lecturer and the producer am say mo check say estate for ni ma mo ma honorable mfa bi answer because honorable mpacho mo check ma me the producer peke word we free say o can say be a development will be awo yeah I'm there ena yenso ye community gala no e Sompa community project tournament yeah ena yebo na niema da so de se wuni wuni mo mini 20,000 Mati wase 20,000 na chi team na nkasa benya 3,000 yep jesi any football yeah ena de tosu benya de tosu sa akopem 4 yeah registration na mo register no ye besa chiska na mamo a ye pese mu hu se enye musika na eje de aye debi so Sompa de mo dem bafu sa ye da se honorable ye nhwe de sei 90.7 na nse wonam estate a ya na wo manfuo bi hawadwen ema wote nsem bi no ma kire se sebe owo mu problem bi sa no kre on say problem no de obesolve bi baby susu o wa be take time kakra problems ni bi o wa am say CI for now baby etu your ball go there one of my challenges pa have me person an so pa because you say ni baby etu ball go ya konya baby but no kra no enya nya o confirm abo say still you bet me nya ho no
the ball no but me ni zoom line for so akukasa. Okay. Ah. You better problem no one after the other. Okay. But me pese ye ko na wokoti wa wo mindful asema omoka. Yeah. Nti MCR no e de eyi no beto so we the audio. Oh, one say na me say me yantie me manfo na asem. But see who be some estate problem bi na mentimi anka nche ode na me nyo mo somfo. Yep. Any problem e ho nyina. Woni problem e ho nyina. Mate ye de enye problem na yinu no ne find solution. Yeah. Ti tie wo mindful. Okay. MCR me so ma me video na e ma no e kire wo no mo hawo no. Aha. Me bacha wo join wo Facebook ko Sompa 90.7 FM. Sompa 90.7 FM. Ubehu se video no oba bebo ama honorable obehu ne mindful e ha de oba bibia e video. Aha nipa no kasa no hu nanim live. Mamwa ya yes ye hu adwuma no so. Adwuma no se ene mo anaye. Ontimi ndi ade without incentive. O se ene mo anaye adwuma no. Sa Se me ni hu mo fa akiri. Akoye niema ho aba afi na mo bebo ana me bo ana. Mate. Enti mo so fa ba bi no mo boy pa. Oh yeah, bo. Yeah, mo boy pa. Especially with Sompa no you need time say ye ko twitwa wachi but ye bo. Oh ehia pa. Yeah, especially with Sompa no you need time say. Yeah. Yeah, especially with Sompa no you need time say. Estate and I away. Yem patamu no Rose never pa quite never ye by enye crack and I feel so and sign the baby able to ball as well. Into so Rose ball no jeja go bush ni a house of send the car Rose no we and care bush and I feel so and sign the baby able to ball any rushing in any time be higher bush ni master house of send the car Rose no we and bush and I feel so right, abusia for yegusu a ye hyehyɛ niema ye bema mwate ne sede ye tie pe yegusu a ye hyehyɛ niema amanfo na eka problem honorable say wa hu manfo 90.7 FM honorable wa hu manfo me hu pa na wa hu say yakofil den so oh mo ya de ye videos bi no ma kire wo mo ya de pa de ekoso woni ewi a ya fa no one after the other okay if you we ya na eni ti na mbese me kasa me hwe so na we me coach sa woni problem MC abacho yen kwa na mun betum pe venum ne eni ti na mbese me kasa me hwe estate so na we ye ba bia ko yedin ti sumi ho ase nti mbre bi omo de bob ba ha mun betum se no bob no eni ti na mbese me kasa me ye bi o ti ye pesenka omo san de bob no ba na nti right honorable say woko Facebook wo behu estate for ma me mpanimfo honorable say ma me nani afi aha wo wi a wo de wo hwe no Facebook for monko na monko hwe foforo nso be kasa ma me pia problem na ma wo na wasomu one after the other problem number 1 ya yenya no wo estate say estate or how can see wo ho no eni say wo no ba bi obeto ball egu honorable we are way opening kese tobo problem number 2 okay say estate insuo sem asem apart from say baby o ho a sabi amansan pipe why this is in term wo no mu ni bi no ensuo na kasa enyina ne na so yenko yo bush ni aha so send the car Rose no mu yi an ka Effah so bush na sisi akwan any rushing ni any time be higher basa me pa cha me de master yaw modelo kwano so me so ma de se de ne me betum pe venum ne se estate ye ba bia ko yedin nti sumi ho ase nti mbre bi omo de bob ba ha asese no bob no ye hu ye bi onti ye pesenka omo san de bob no ba na ase chi kama mai me de Agnes Boahema how I mean near ha me say ye ni bola wo ye ntem ha ye be ko bola say ye nantiko aboye side ho ko ne ye ko bola nti ye ade bi a ha ye wa ha ye ni public toilet e wo ye mpatamu estate ha ena
eh e be dey be o Wọ́n na ne say ye ni bola ye bola ye hu bi kwa kwa so na nsuo so na ye pa na torrent se wo gbo bi kura ba na se wo bi sa se torrent ni aye hu ba bi amfa no ko ti to ko se bi fie na ade na ko so nti ni na aye yi bi ese ho bo aye Pacha Effah me na say wa me a movie actress me say Nkoranza ni estate na ye wo ye mpaka mu no Rose na Effah pa kwan na Effah yie by enye abusafo ensem no bi a yekotie e wo estate eno no na me anso me ne honorable wo nkomo because estate o me nso meti wo bi nti mi so am yi amanfo e ka wo no problem na me nso mi problem nyina ye bedi hu dwuma honorable wada roma ye be fa ne one after the other ensem ahodo a wo manfo e de to wani ma e da wani mu yin yeah wo manfo de to wani ma e da wani mu yin yemfa ball asem any sanitary nsem no endi kan Sompa FM estate wada roma se meka se kire mba bia amansa nyina to ball egu a ubetimi a kire me bi because the workers estate so a wa akra operate medase ohun se estate no na ye to ball egu baby na sa baby na ye to ball egu na abakrum enti mpanifo yi firi ho but omo share say estate no ye bia e wo se obi ayi su dustbins ni bi bim no mene zoom lion for no ehia ama omo mo afie no omo distribute dustbins no de ma omo kakakakra but kwa akoye me se dustbins na e ko no zoom lion for no ni me eni ni ye esan se nkomo omo ni me di Effah dustbins no ho no me ko bia omo so omo pick up ni ho but what I say me ko bia say oh enemu me enko na Effah bi nkomo amanfo okwa yesi pick up nye den emaye e be free teshima na aba e be free sunwa na aba de bia na omo tosi but mi wuram na me nkofo no bebre nso so agi dustbins ni bi aka ne koho e ko fa na asan de akomo omo enti me ni town plan officer so akasa ansa na ye be jumpo akọ no wo se omo so omo ni dey pick up so omo ni pick up na dey no like pick up car e be so dustbins na me dey akọ me area ho no na mo fa bobo ya e what I say me no maka de bia last time e ko e se omo pani na tukwai enti eno so ye one major problem o me di wa ko ne abapa because me em say we dey ya asema waka but say me so mu no ano odin wo ye obi a wo ye influencer yeah wutimi manipa ehu eni be bi nti se ye catch wo say that's be no si wo na me inside be ko no na edin a wo ye assemblyman 90.7 possible means no wutimi provide be say motokura ye mfantwe won say minia na won say assemblyman for ye bre organa se me kasa assemblyman for ye bre organa won say intua e ka ete se nyame asoma ne doba Yesu Kristo se o maji ne nkrofo no ye sa na adwuma ne te ye ntua e ka enti niema ne bi wo ha e fane di difficult pa se nka wo pen se nka wo betimi aya ma o manfo but unya wo be ye nso twia ema e ba so what I say unya wo be ye na nso twia nya den ema hwe assemblyman like me ame hwe estate na biko betimi ama invitation card class bra program kra wontimi nko because into awka assemblyman GP oko meeting a ema 50 cedi ni ama snack eno nkwa but what I say ope bibi e dey akoma amanfo a we find it difficult and na onsa cry den akabadia na ya manfo no dey na excuse me to say omunim say o kan ya na say nka onsa den aka it's not like that na me bisa say pick up yasema mo kan yi wo ma possible reasons a wo betimi ana say wo kire means a wo betimi afa na o ma mo amfa e ho na me ntia because that's being wo se pie ni pick up say makani say no say me na me yem peso ano so hene yeah enti makani say no o so say o just to ho na mrepa mu no benya zoom line opani no oh yeah I know the say honorable kan ni say me boa ana de me kan me man for say me hia me
because estate area bi area kronkron atitu ne amintin for ne tewo lawyers wo ho judges wo ho teachers wo ho nurses wo ho doctors wo ho me ba che what I say what as in central for ho estate ye kro bi a area no ye area edi ne ho ba che what I say it ye koye say ebedu baby na amanfo etete wo sa ne mabuse mu ana edi enti se me bisa no na oye yi a wo so de a wo beka ne hia what me the person me say what suggest baby na watwe wano of say oh wada roma say you pick up nko ade a me kura me say as assembly man de wonim tu hu acha adwuma san akoso pick up nko ade wono nko ade a kwan say na mpesa me de fa so na ya twe wano of me hono na mpesa wo clear da obesanya bi say oh wanya boldly wono wadanfo bi kura akokasa wanya car ne bi kura na yes it does being free regional headquarters nya den MI but the mechanic what me dey na say the wo kan nyina ne say that's been wo a pick up ni ho that would pick up be kwa na say means of transport so be kwa yes that's been ni ho but the mechanic toss na ni yes good na amanfo so high amo so tete me menya enka state fie bia mu me no omko akọ negotiate ye say that's been no what the be my mo be gine monthly mo ba ji musika wo ho ba sika na mo be gine na mo se mo ji that time mo se mo ji 30 cedis na mo so fine se mo ji 30 cedis na ade na community no mo ji 20 na mo ma community ni 10 cedis na so ye fan to community development fund mu na ehia bi se ye bob kura na be hia ye timi akofa sa sika ni bia ye den e de akokra nti ase ye adwuma so be ma community no one does been bia so mo register 10 cd mo de be ma community no I don't know say no mo panifo no ko hia ye sa asem na me no mo kan ni nti na omo twetwe omo ho a me wo ha beto so omo do omo pick up na be fam a cheche kakra na omo yeren omo ko ontimi meje bola e wo me area enka se de bia wo ba gisika akọ abra community ni nya bi enye ne sa wo ba bia e wo se community ni timi nya bi kakra because you see me be gina assembly man me bobs back 150 e wo me lecture area bob no electrician over fruit one po bia no oji 100 Ghana cedis okay inti check hwe enye sika ketwa inti se niema bi sa ya ntimi ampre mfa ma community na okoya na wo bae nti honorable the oka kire wo man for ball asem ni tofa na yenko the next topic the me ka kire omo no se omunya abotre miguso gidi omo wo mi mu se me yo ma assembly man a omo ni se bibia mitimi wura ba bia gi ade bre omo no miguso pusu na emu menne me true challenge wa se money zoom lion for no engage omo na me hwa ye be call do because me maka de me call ya mahunu maka me na na kuafuku na ka cheze kwaku de wani ahunu na se wano ye den edi ho anansi sa me asem bi abon se me ono abu kwaku da pa kolege me ka bia na mani ahunu me hunu ade a me nka da enti eno na obola sem no me hu so omo tu bi gu LAB ho e bia sisi a me nyakopo adaroma mama me primary school mi sun for primary school mama mi bi omo si mi so ma boso kra ma so ma start to ball go mesrom omo nya abotre sa wo sire omo ina nka wa kire omo baby omfa ngu we oh baby omo di begu de on se na ma me ba ko ne ka se omo timi etra e ba abogise wo e de begu 90.7 FM ade bia si a e fa ne solution enti mi go so menya baby omo de ombola no be den e begu to omo nya areshe mu fa ma me yo ball asemi a ye wi na ye toa so a honorable bese bibisa wasem bi me kasa se obi a mete estate mete on peso aso na yawa amanfo kan yi me aso me famu bi eba ne Nkoranza community water Nkoranza mansuo ya estate for ye bone pa ya ye won Nkoranza nsuo ne sen wada roma o wada de na si wo Nkoranza estate nsuo ho nsuo ni ho da ben na nsuo ma me nkyere wo nsuo ni ho estate sensuo beba efie bi a ewo na tibongu ho da bia
first na master was saying no na tibongo opposite baby a commercial bank manager akọ retire na wote no sa fie no wan say ne baby a kan na FM fo no te no ehye wo master kwadu fie no na say o kan as God side ho na as God side ho no say na simple te opposite say if you na simple die ni hwe no wo say fie bi ho abre bi o mo de cha FM fo bi kotene awo me ya we ya to wa fa ho sa good say bi asa fie no mo nte ya me kan mo ma che mo ti fie no o mo nya yi esan say Nkoranza estate isuo eba na ju 12 na edwa 3 o'clock minia o asema wo kai die tie mi ona buti me ba o wasema wo ka no wo na wakoyo inquiries ene wo hu die wo ho ena me start ho but a very small area because I stay the ensure because that small pipe wall yeah fair no to me bisa Nkoranza community water yeah ye wo ebi ho Nkoranza mansuo ebi ho na nsia ne ye kwan ena am say those are no twitwa pipes ni bi mu eno so me ne water for no fatamo ko hia mommo mba ye ni nyina no say ana ensuo be na wo ka ho asem asema make an say yen ka say pipe no bi mehye ye yin mu na de na say te say me wo kasejan ene mabusuafo e wo kasejan ni town no say me ka say Nkoranza mansuo na bi yusu na nsuo na twa mo say ye de ye nsuo ntwa o asema make ati na za wo kan na area na je say ensuo na ba na ho na twa Debi me kire wo ana makura tie eba debi ti eba sebia eba na 12 3 o'clock na etwa same day time wo benya estate nsuo wow enti je se nsuo ni ho complain we there mama ni eni wadaro ma okae 90.7 ebia na eba da be nesi da because complain bi eba estate bi o mo de mama at same be besi bia no me manfo no wo me number omo frame so we dey wo kai dey me won kakra ye be call but wonim answer na be call general nsu asem omo kan no so was a manfo complain you port nsu asem no omo kai but estate dey nsu ho enti na make say me metimu bi estate baby abete area me wo se nsuo eba anadwo bi a 11 kura na enyame okay eba ade abechi na etwa okay entiji se ebi etoda ahema chitere ya nsa na aba na me sorry da bi sorry bia ububu nsuo gu ho wow wo bre na wo da penalty this okobu nsuo as god o asema make kan as god alone him say in the area and so wo bathroom e hwe wo dem a wontimi ntina mu so as I say all the time no udware bucket munti wada roma say unya say official problem ya say obey phone o me phone what dey estate phone ni ti na oh da bi ti na oti ho binom ebia na eye o ho kakra bi na bia fault ni wo ebia na enye kese but what I say enti amanfo gusu o mu tie mi ba bia problem no obia no o me ye we dey problem na you also ye free here ko as god area ho nyina ko bisa de make okay say estate be area meti say nsuo ba nansa me ko na se asori say nsuo ba to aso nansa be how many months yes wow met me aka say 2 say me ya say ye wi me de apart from as god am yi na dance no area ho mo te ho oh nya dance say eye problem ma ye encounter na wonim ye ma me hu say na nya Nkoranza man nyina no me call baby am studio no no e na me ye say me ko we abusan for the ama host me kasa ye tenten ye say me area ho nti bi so me ma complain am me call me ho na me ko bu nsuo e wo ho na me si matare bi na me sister sade na me so ye ho de na nsa nsuo problem o no say pipe na me say o say aya de pipe ntwa kasa jan ha pipe be twa na tumi say atwa okro ma nyina pipe ntwa na me say ye de pipe twa say na ba time say o say adai na muni Nkoranza man nsuo bia na anything na me aba se waka o ya e be fine out nti wada roma the area ho me check out nsuo man nti wada roma fine out the Mr. Brefo mo good line no so nyina check mai wada roma okay sa line no so no ba chama na the tosu biem
media de okay na me say kuro no nyina de face that de ma me di we kan me complain no eye say me ankasa sister me say na de FM kuro mo mfa sa problem no na say internal problem bi aba ene oho wada roma okay na wada roma mo ka in terms of public toilet the woman for na kan we no so kwa say we ya no say media estate dey in public toilet Chris meet say we say estate kuro bia obi a wo fi bia no so wo toilet and bathroom yeah wo washroom o an wo maybe kwa na your program bia assembly ye de ball mu say wo pese oye bia assembly timi ye den so ase e ma otimi edi sa adwuma no estate de e bia na nipa no ofiri kuro kitu anum ne ba ho nti ofisi bia e bia na owo no se de ana omusu nya public toilet no e wo se estate so ye den enya public toilet there bi estate de you cry for public toilet enko ho okay o say fie bia mu ubesi fie bia o say o the toilet e wa estate ona mo wada roma ye fa ne say ayi contractor for kwan so yi na wono makodi aduane bia wu na wo yema aka wona sa kwan be no mfa so no oja wona say e wade bia say your critical movement wo ho eno edu so a kwan a obefa so a obeye na yes 34 na timi boa e ma e ko be bi ma chire kwan wo na chire oh na say ti say de wo kan na obi your contractor wa won so the roadside a wo ye ejuma ma wo kwan aye kama na say ne yemu efemfam no abehye wa so be ma na tissue amena ko ba bi mpacha what I say yeah ewo but dem me pese me kan say ewo me privacy am ne mebusia timu no sanity ye da estate dey woni misa de na yesi dan ona buti tabiti let's say estate ontimi nkosi wo fie wo estate say onye toilet wo on kan fie ase wo o kan point blank say hoho mpo aba wo ka hoho a ingenuity o ma menkyere wo ena me ka cho say Nanaba ti o kan sa say area bi a ana mpese me di area ni bi be compare me area estate market wo na e dey na market wo na toilet ni how is that possible wo say me say estate no eye bia obia order we estate bia o toilet wo fi but so what I say na senka ye pre public toilet meet ma pre bi but ye mfa ma what I say ye mfa ma ye chiche sa na ma na estate ye ma ye ne ma bi wo ye chiche kra ma enti plan na mo ye te se market so wo say ye wo bibi te senka bia mechanized borehole ya omo ye se omo tutu ba nkronkro bebre but o pre now so ye estate ay ma yeah say estate but what I say oh say na no otufo edi bi bai omo call oti kokko so omo kokko various schools no me kra me di akire bi okay na me pra senka ne di kra de nka menya ba akopa bi wo estate nti be say estate di David na ona mo pajo market na mo say estate wo market no mo ye market no say se nipa no to ade na ote market ho na se ne yemu kana on free market ho ko free market wo no de na o kana de in faces market ne de behia sa ne ma na sa facility na o kana na se no so public toilet me ba o eno nye public toilet eno no ye market toilet eno ye nye ne kese ye for market women untimi free outside ana bia wo ni market ho a na ze de bia ofurufie na wo ba ho da bi ye nye ne sa na beto ade na yem kan wo yes eno de utimi ko ho bi it eno in faces also my face 1 asida no aboso ayeye small stores no phase 2 eka ho na ne ko assembly meeting ye ho adwuma se o mesa ba phase 2 no so it phase 2 no urina ene sa public toilet no small one mini one no e be ka market no nyame hu ye bo na bo dada bacho omuka baby Effah bibi ti say street light no yeah eno no so wa wunim say sumo e estate eno pa say me ka say me boss more than 150 e estate be mfase 2 years ni bob ne bi be hye e bi susu be say mpacho what I say nti yakọ many assembly way for no electrician for na ko ho nyina ma
yakoye amama bisa me bobsa ahye ne de ba ne de ma bi o ana bobsa so 3 eyi ho so 2 na se be wu no yakoye hwehwe ni nyina na ho se na assembly njubadie no ya na e process enti o hwa request no bobs ni bi beba na media compass as because so wow kasisi ai wow capacity wow ko na mesi po ba ku bi agi 100 Ghana cedis na say on about time wo petu mi no to ni nyina o say dey be no assembly na bo ame assembly wunya tumi na assembly na say say me lobbying skills yeah na de wunya tumi wie de say ko say stage na nti go so oh say me go say state won say o ma me ka say me twa makwan akoso say o mo ye o makwan me ka say o mbenya primary school so o mo si primary school am o mo but what I say enya no nko a o me ka niema bebra egusu ye den ekoso na me mpese me kasa bebre me pese niema no eya bewia e na member because ya na me believe in action more than say me kasa bebre me ma de bia me ye bia no actions no ye more than kasa me kasa because kasa tintin toponko but what I say say me the Koto regional minister nim primary school e ba ha e ba region no mu tupe ena me se sare to ponche mantin ene regional minister because oh ene colleague baby odi na sam ye man ba ko but so what I say ampa me wana contractors aba ene okohwa nice classroom so musi o ma boso kra wi a enche bia o ma wi na o ma hand over e de ma me ne person so nti ye gusu kakaka enuma ne de e doso but ye nyina na obeti ma tackle na at a time but what I say honorable ma me nkoto ade mra nkoto ade bra abusuafo Kwapons company limited for one na ye official assigned key distributor ma Guinness Ghana limited Kwapon yeah it is wope supply say bia almost adwuma pa kese ne say one supply Guinea products bit say Guinness malt Star NFA Golda can malt pet malt Heineken Kwapon say wo benya nanka wo tere wahiem na wafre amansan nyina drinking spot provision shops hotel restaurant any obia wankasa wo ton drinks be free Guinness Ghana product no mu no aha wo se wonum any wo bedi nkomo any entoto ye bebo ama wo business no emu apeja pa yie so ate ase nti wonum ba woni amanfo edi ensawoso nti area bi ti se Nkoranza ene ne mpota mu nyina no wonum oseku wonum adura tebubu ye agikwa medanso ene ba bia wote yenka bia Kwapons ya wonum ye key distributor Emma Guinness Ghana Limited wose bibie ni a obetimi afre won 059 06 0038 059 0549 06 0038 0549 06 0038 afi 0240 60 31134 0240 60 31134 abusuafo me se Ghana ha the only clinic ya wonu mu de emfidie aye hwehwemu ade bibiduru asayade na watimi akoyi yade pon pa pie 21st clinic Pas 21st clinic de o me ha ya meti LPB na ha okrum wonu mu LPB na ha na so me de makoma na eka efise wonnwuma pa eden edanso sa 21st clinic say wo problem bi ti say wo to asentini no fa wase saa besi wo kotodwe ase wo to asentini twetwen etoda ahudware pese chese ye twa mu ane sa wase wo sa problem bi asa Nkoranza an wo de fo ani kire eye new market kwan ya aso traffic light na ekodwa foforo mu no an victory credit the opposite 21st clinic e wa brosana se wo ho ya wonom ene Aseda Plaza ene wo baby kura Aseda Plaza nso edili with American goods to say bibi to say eneme free Turkey USA Korea Dubai China India Japan any Europe bia
wobenya enema bi te say jasmine rice and afei domino sugar, Hans tomato paste, crash tomato paste, any companies and niema oat drinks bibia we here biano as that plaza zebra. 121st clinic e wo dan ba akumu oba obesomo. Honorable Kwakuda Paku colleague. Honorable Bakope. Honorable Openi kase. Yabakwa humano so na wo manfo aba na wonu wadi nsa wo so na amanfo say free of chichiri ni benchire mo amatena estate da mo sisi fie wo estate abo wa kwantuom mo Nkoranza estate mo beda mabusuafo nchen question bi Effah the honorable akai wo no yebema mo kwa free na honorable ansa na no bibisa say wo ya aware say estate baby bebre ho a demarcations no eniema nkoyi kura no kre on say estate yenko a on say Nkoranza nkasa no oba ya kwan kete ni 20 feet no ni ade wa ekobe 3000 but what I say estate nko a di more than 1000 rows estate na your problem pa e face we estate pa e mason for no okay mason for no unya kire na sase na o si dan no de bia wo meeting ase kura je se frɛ honorable brawo wa mba omu si kwan no na wakɔ oh bebre ma stop bebre me ba ma stop me stop wakopa na kwan ya bia ya jato for double road no na omayo mo say ase one road no 20 feet na pese omu close no na ka the other one no baby a wo kan a wo ka se na wo kire say as god mo hoyi ho double road ti say road ye de bonim ya so mo twem baako ma che say what I say de bia me ko on ube ko dia happy pan say kese pa o as god sa kwan kese pa double road 20 by 20 on a body assembly for the home combo in terms of town plan officers near you now mana montu ben because me who say Nkoranza ye twere dan bia ho demolish omo tro e wo him omo tro pa on say nansen kra no yi ofa mirikisi side o nyina me bubu dan bebere ho e ma doja ne bubu dan bebere ho na manfo nte ase e na obetimi abu nam say what we stand there babia beto atio nam say ututia manare wo ye kuro ni enti meka ko nwa no so me time yi de abaya tuaska se me ya de no minti ma mfa we metwintwan nenem o se me hwe na me di ye den atu ye cause estate Messi for no moye kra okay ya hwe dan a yesi awie na problem ho wa hu ba bi a na tibongu ba foforo no dada no sa kwan no so e wo no em se dan bi wo no mo se twe dan ni roman no ho no omo se si dan bo ne mpuma na chi Mami nkase bi nchen Nkoranza fo no mu ntie ni enei a ho odin a wa ye adwuma nya ska wo ye japade ama wo ma no memma obi nko daada o tom asase bia wo ne number kwan bia wo ne hye enei a ho odin a wo ye sa japade e bia na o kyena ho nya din saa ye bebu agu because Nkoso folaya abro 7,004 omobubu agu konkran kohwe techima omobugu ebi ebedu sa atam no ebedu sa atam no na ahodna sa wa ha o makwa me pacho so what I say wa ha o makwa ye bebu agu ena kroma one day MC bia one day say me free me ko gina ba bia obeba MC bia open the kuro yi obeba na oba e na kromofo behu MC bia say o si da no o to wo no ya ka kire no wantie honorable me da se bebre na say problem a make wunim bi oh they say they come in challenge ye e manim say na anamo me no watu afa me guso on say na me ka say assembly niema na ya ye no ya na a process ebe fifa baby answer na one day wo green light na ide ayi juma what I say
90.7 FM. Na wo hwɛ Roman Sunday baby a me kyerɛ sa kwan no. Mahu. Ne sɛdeɛ omasi a position dan no be mbobu agu. Opa ma we for cancer for time omo check kwan bia de ka kwan ho. So wo se ye ko tala na nye na ye chusu o. Na ye de kwa mo chusu dada no original for chusu no mo de bre se mo koye wi. E wo plan no so. Enti se da ye de ba bia wo se wa kosi dan na simu no. E be ka ho no. Ka hu se otemu da aduru. Because Nkoranza cemetery junction to akumsa domase high tech. E dan ba ko mienu si kwan no mu twan. Nipa krokro to afikro mu a because tena dan no mu a na wura ho. E san say ye bebu agu okosoro di nchire bottom ma dan no ye bebu agu. Because esikwan mu enti manipa ba ko umfa wo da ba ko ense kwan tenten a ye di join nkwabe road. E bebu agu. Na unse ade ba kwa so de yokobo so asem bibiri ne ho. Na ma men kama Ghana fo nyina ante se. Ya Assembly man fo e wo Ghana. Assembly man fo e wo Ghana. Me kan ne. Se Assembly man fo e wo Ghana nyina betie mi ono abokwaku da pa college ma sem de a. Hwe omo pre frag bella fo. Omo person be di man nanim. Why na sabi? Wo bie na no aka se. Me ba metu Assembly man fo kraka. MC Jessica MC Yentua na kakra 160 million a month obeje honorable person ko video bi wa ha problem ba ko bi so wo area ho na wo hwe TV so abusia fo mo ko Facebook wo hwe video ya wo be hu area ho wo hu area no I'm say area we say Patmos Road and Patmos. What we say MC all the san kwa akiri na won hwe ba bia car no kosi am o say the same thing why ade. What we say amena bi da ho. Yeah. Na wonim ade ba ko me pese me no di sa nkomo we. Yeah. Na nsuo ta area ho. MC sabre na wo meye or the say na Eldejan na ho. Na Eldejan na ho. Pacha. E na sabre no. Omo sheda ekotu amena okwan num ekam emse na ona ye portals dada ekam 17 mu na ye nim se possible solution bi beba na so ese moja ni sana kwan mo matu gata se nsuo mesen fam ena gata no mu su tutu di eduru wa no so ya asem foforo ona bo wada roma wo sa adwuma wi a omo ye ya obeto so yi wo pen so no tese tokuro no mu baya na e bai dokre ana mo ben wetu afa tu hu ana mo mpa e me de pa se nanaba sompa ye mai Nkoso nti anasa omai Nkoso oh mo ya de area na mo akọ a Patmos Road a makonya sa video ya ba no mo ya de me bo mo ba so am say gata ho gata na si but what I say gata no manyi ni yi yeah esi enti enya kwan isuoto a enya kwan ba bia enko horo na ese nkomo ye covet ho yeah omo anye na nsei mi wurewura mu a me ne ma wurewura honhom yi me ne penifo bi adi kuta de contractors pa kohwe a bacho wada Roma penifo ben e wo se oye straight na wo man fo hunu se ana mo se ne watu me ne owura ne danso abiam ahia unse kwan no ye de to ne maame a Church Street okay aha enti me director hia wama contractor for abehwe e de estimate nyina de eko enti mi watwe yemu se ombeba na omabeye ohun se no besi aye ni nyina omde ayi ran no bi ombetu e no omde be share so omde share more than 5 no mu gu fa so but what I say aha sa na so ombe ho no ukota kan na ibia enyeye almost minti ma high level de bia okay ona bo yen hwe ni say I'm say what the can make statement be say gata wo ho e na gata na dey esi yeah adan a omo anye gata no yie yeah nti gata na omo anye ni yie no me bisa wase mo yie o wo say wo mpeso aso omo hyase yi eye gata hodo yeah
what take gata we na omo ye no nyurubo no into consideration etu hu anamo ebisa se gata mo ye anase wahwe se gata wo no mo ye ne kwan a afi na omo yi gata no eye gata no so omo ye edi agi sebe mpredu asa animu ye adwuma amadachi bi aba besi we anase no de emu da wo se niema betimi nsuo betimi afem menu amedase so on se medical kan se kwan na ye town rules aye on Nkoranza no estate asa na ye kan specific me na me grounds master de ma me gi sa adwumadi no kura ma me ho kese ne se de wo kan na me pese me di mani edi dwumadi na adan echi enti so obehwe a day in day out gata no mo ye bia me ho omo ye ne eye bibia me ana me kire what I say even a day bia so mo use be 100 bags of cement me jira ho e mo use because they said the all can ahu bi penti sa enti na mani di we na chi pa no so obehwe ade bia obo se ma share me reflector me nya contractor what I say but me assemblyman many dear cheaper me ne omo di djuma no arenkofa kase pa eda entemu a eno sa we no de kwan wo mu mo a omo wi a enchoki enye hwe we no de omo ye wa cha street ni de enkitinkiti bi eno omo ye ti ama akata so ohun emu asi wo mu sa akosi benji nti asi nti ti said ye centerizes di asi omo sa tu enti na me ka me ne owura ne danso abiam me da koto nanim se pa pay kwan ye de to ma mi hu so koregi se enti ne mo hwe na mi hu kwan na wo de call assembly in assembly eburo so ansa de koto nanim na se ohun se my community leader no enye ne ma nyina na ya na me de call assembly okay ye oni ma bi wona me hwe na hwe a me de fa ba bi but what I say because assembly ya na a process no hewa macho what I say we would call assembly obeche but ye papa de minister no yo se ade yo oka so obe ya ade no obe ya ama me enti me manamo ntu a me tu ama sa dwumadi no abaso no one day mo be hu say ho problem no ye yi ede aye dey afiri odi ama estate 4 na gidi a estate 4 wo mu no ewo ma me no me di djuma no e di amom na me ka say e o so mutu assemblyman for ka mate wo de wo petition aba ene de wo manfo ene de wo mo ha e ba beto wanim ona bo wonim ye pese ye kwa ahoma no so na ye gi amanfo adwenkire na amanfo problems e wo ne estate bi se wo a wo won Nkoranza ha bia problem bi a wonim wo estate papa na na tie a me wa ha o wa ha number ne ye 059 0598 994 0598 994 bra honorable kwakuda pa colleague e wo fia hello ya bacho memo adwo na di ni ba bia kasa free akomoni mu kasa free la ba me wa state bacho wadaro mama minti o Nanaba se na mache wa tifo na bisa mi o mama ga o ti o bia ai but ben voze pampa ne se hukum den sa especially mete estate but asma o kan wa sem ne no me face sa problem mi bi pa at least se o da sala anasa nyimle e bo 11 na se no wife nye fa sa mu bi ensu a ado pa be sala no se o pe je gela kwa adwuma no wo nsu ebiem kwa gunti ho no mhwe ho asim bi ebiem sa Patmos road no kwa gu ka ze tama na wo ba na ayi won sama na wo de wo sama na wo gina so pa ate dodo na fa ba ma pa sa Patmos kwa na mu achemi no ye mu binum de tama wo ba na ni mi se senka nyame bua na so bebe ye asemi ma na first time obeta krepa sa akwan no because na da wakoma so se o ba be ti hu djuma so o be no nyame no kwa yim ni se hu ni dia na wa so wa mare afi su ko mpu no nyame estate no kwan na mpu vivni no kwagu wura wo mu too much kwagu ya da se me fo bi foforo nso
Hello, Bacho, didn't maybe I can say free. Bacho, your friend Isaac. Isaac. The donor from area. Me wo estate to her. Bacho means you. Bacho, wonderful colleague. The all coming in our artist. I shall say, oh, I know, but yeah, Bob. The 18 who you know, baby boy. Oh, yeah, dear pa. But big baby, dum. I say, oh, to one of my. Okay. Now, baby, Nana, fear the one. I'm not a see the other talk. Okay. Kaka see the young Yakeba or Mubekao. Nara, da Kurabi Abekao. Okay. To also on Shana Ogun to one more. You. Hello, Bacho, didn't baby I can say free. Hello. Bacho, good evening. My, your friend me ata me from Nkoranza here. Okay. Yeah, so your best a honorable. Oba yesu kwanso Israel ebano. Yeah. Sompa yisimolite protect ni ho. Yesu kwanso Israel. Okay. O nso so omomod naja omre light. Okay. Israel. Hello. Hello. Bacho free radio no ni nko wada Roma. Yes sir. Na Bacho. Okay. Bacho. Wo dini baby aka say free wada Roma. Bacho ya frame kwame. Na me so mete estate wono ma. Meso me problem ye estate wo sana ko anko bia hene wonom no. Owura foko ni fie ni chwan chena le bi dem kokopie to wonom. Ai. Beje ahun o ma to fence wo bia sisia le ni edo no. Yes, on the Juma, Oshima Honum, lay kokopie chwan yes e wo wonom e ba iso ko fan ko bia hene wo. Honum so omu fie fufu bi wa iso fo animu. As I said, so go to Petri school, baby, or more primary school, na kwan bi enu. Menua, me ma won kate ko no meyi wa no wa ha. Saa kwan na wo ka no. Ye ofafoku akase ho enye kwan na akase ye bekọ assembly akọ confirm. Se ye kọ assembly kọ confirm se eye kwan a man wore eye kuro no ho ne ye dwene why. Ba you ma. Ti problem kra. Me das. Hello, Bacho, good evening. Bacho, din baby aka say free. Wada Roma mo anaso kakra ma me. Rap for the last two. Aye, and high before, and you're training for, and Sutie, you were basa ye, Okasiaba. Execution Entertainment. Sompa FM. Abuja for him say light no echo off kakra. But when him say Sompa de ye de light tuma eduma ye de yenum. Aye tuamo atola. Anu nti ona bo kwaku da pa ko lege nsem no be nyina aso ano e de ama wo. Ye akakra bi ne e de fra adwuma die no asiewe. Ma me mfa obi wa homa no so. But you did baby, I can free. Hello. Hello. But you did baby, I can free. Hey, honorable. Kasaja of a batch of my minty or Roma. Nana need to come a memoir about so far. Family to Panama, so near what the one kind of mine. Yeah, by a man kind of mine. And yet the program you beer will be beer to Sompa. Now, Utu say Yama Ed and Echo Sea. Now, honorable, Ewa Honum, estate honorable. Now, never catch and say, once day, a Juma or Yanadi, a small Juma, and I see ya, never back. Now, see us now, so then, oh, yeah, because a Ghana man na what said ye, I was there, we and one persuaso. What said ye, so and pass would be a yapa into no on your one, na on your mapa, or not persuaso. Then we say, and so ever boama, my afan and smapa, Effah. It's never can be maybe into me and cause now phantom penny force wedding now or to be any. Yeah, that's Bibri. Hello, Pacho, good evening. 90.7 FM. Pacho, good evening. Yeah, good evening. What are Roma? Would you baby a free? Susu Chama ni Elijah. You.
Chama Elijah wada Roma mienti onyumre. Let's share now for in a match shall not be colleagues so. Oh, that's it. Mr. Janaka, if you were sure bet, Sapana Swana de Bia Mekaifa, Patmos Road, no message said the Wakano. There be a home naive no more than onion on our Yamay. You. That's the honorable bidding Hujuma. Also, bet me about Humanoso 0598 994 994 0598 994 994. Na honorable ha why crado won sema wo de beto so de wu bisa de entimi amoso a sabe e ben wo a wo ba be ka ho asem no akwanya no ani 0598 994 994 honorable kola ma ye de ye nto aso na ye nyi nsem no bia no. I'm saying the power of first one. Yeah, my phone you are not this. Hello. Pachama, good evening. Good evening. Would you be a free? Pachama Katasi Stanford of Mammy. Stanford of Mammy, Pachama mean to you. The Pacha, my game a number, me time can I have a mental. Maybe the able state to not so or so Brandy. There be a Michelle make our farm, Miss Manibra Sampano. Yo, not one about one at the boss fitness. The Pacha. Oh, Yamishra. Yamishra, I went to your why. Okay. Honorable, say what ye. Hello, good evening. Evening. Bacho, would you be a casa free? Bacho, casa free, Newtown. Newtown, Bacho, my minty. No. Bacho, Yamishra, Sompa 4. Amen. Doing this 7. Yamishra, Zemofa, honorable colleague, you know, the better than 1 mile. The say I kind of moving. Newtown wouldn't need problem cry. Nanka mo assemblyman ka ho enne. But em say ninu be a free man wodi hu dwuma nti ne wa manti wodi monta muchuku obi abenya ne de e na mo nso ya monya ye mo na mo mfre na kuro bi a wo so nya Nkoranza kuro mu anko o ba bi ti say hye mbredi nyambe kire wo de say droma kantankani droma nkuma droma kes ba bia do me abra mo wo ye fire chese ba bia wo bia no problem no say Nkoranza sa aseso na Ghana hanko ade a frɛ ye bedi hu dwuma why. Yeah, that one was it. That's it. Don't be yes. Yo. Honorable. Ye di adwene ni de chi anokwasem se ye behwe asu fra wo. Cost se de si ba no. Won say first person ka what na wo kan. Yeah. Nti mesre se medi hujuma. Ensuo no. Medi hujuma pa. Se areas no am se wo ho. And am so Stanford ho baby. Was a problem ni bi ho. And a second person so free was a Patmos Road no. Baby na mo video no issue no. Yenhwe na yenyi emfiri ho. And so me bona ho ba se iguso. Enim se hwebe boso fo be yipuma kwa. Sekwan ya egu kota na ya se da kotu kwa ya mfiri. Asementi kwa no se wura gateman se wapie. Hey. Ena nipa ofre otoso bi ensa frɛ o se Bobs. O se Bobs na dundum. Nse me kasa me ka se mama mo aba monitor ni nyina nti. Eno so enam kwan so a eba. Nti omunya abotoye mu emfama me. Ena the ofre otoso 9 o se asuoso Israel. Asuoso Israel so sumu ho. Nti asuoso Israel. So on time chuku ma church oni nyina Bobs na ebe ba no. Bi be ba sa area ho. Enye no kwa am say the offer otoso num so o ka say am say Foucault residence ho road bi ya close no ne nchen ko no nse na ko pie chiri sei di bedi eno so hu djuma ena the offer a otoso nsia sofo maame Stanford so no a de ne sikato bob ne board ba kokra be 6 minutes 7 million no a de no ya me ya we pa o de sikato but miguso say ena makazo say assembly no yen sensem no process
nti me nsa kan ya apɛ mɛbrɛ bi na yɛde abɔ hɔ ɛde ama no nti me ni sɛ ɔfrɛ ni bi a ɔhɔ bi mu a ɔfrɛ ni bi ni ɔbat nsɛm no bi wɔ hɔ a ehia critical look nti ɛno na yɛpɛ sɛ wɔma ya no ho ba na yɛ si so dua de ehia critical look baako a ɛwɔ sɛ wɔma ya no ho ba na ti ma yɛ brɛ paa baako ehia ɛyɛ sɛ sum ɛyɛ ade etim di korɔ no boba nokre yɛhwɛ no honorable kan se bibi kyerɛ yɛn na man kan tra kɛkɛ yɛhwɛ nkosi brɛ bɛn ɛna sum a wɔyɛ mu no manfo no wɔn be firi mu wɔn sɛ me ka sɛ year 2020 me the estate for edin ɛna kɔ kan bobs ho asɛm ɛma bobs baako 2000 bank Nkoranza ha ɛyɛ yɛ maame yɛnya no wɔ aban mu ɔde bobs baako 2000 ti ekyemu mienu ɛma Nkoranza no of 1000 ɛna south so yɛ dɛ yɛkyɛ 1000 saa time no na bohu sɛ assemblyman bi a ho kyɛ ma obi a de bi yɛ dɛ ɛkɔ de mpɛso aso nti saa kokɔbɔ no de amigu so a me hwɛ sɛ bobs no bi bɛsan dɛ ɔmo ntwɛn kosi bɛɛbrɛ sumu de yɛ ade ehu nti ka bibi na wo ma gunti mɛtena nsɔre nkɔ na sɛ wa bɛka ne tra o nokre mintimi nka ne tra but de me so me am mpɛsɛ me hyɛ bɔ honorable dabi bɔhyɛ deɛ bɛnyɛ bɔhyɛ ya na ɛgyina so tu abama wo hyɛ amanfo bɔhyɛ na me ba honorable dabi bɔhyɛ deɛ wɔn sɛ assembly ma ka sɛ wɔn hyɛ bɔ me ba bɔhyɛ ɛnyɛ no na ɛde tu abama wo ni frɛni bɛka sɛ ɔbɛto boa bɔɔ no na ne nan esi bi so good me ba sɛ wɔn hyɛ bɔ deɛ ana kyerɛ sɛ me kasa mu no me ka kyerɛ wo sɛ afrɛfo no ma frɛ no ebi ka boss me ba me guso me pusu no yɛntwɛn kosi bi na baako na me nya ba yɛ na e ma Nkoranza man nyina nya bi no me ya na wo sɛ na me ka kyerɛ wo sɛ ya na me pɛ actions more me pɛ kasa me mpuntu sɛ mo so what I say sie no me ntimi nkɔhyɛ sɛ wo kɔhyɛ bɔ sɛ ɛnɛ onya bobs me say me ma twere company for me ba company for so ehwe no mo ma me bi na me de abeso me ma wo de kɔ ebe boso me sei ni me de kɔ ebe 3 months ni aboso me nse ya sisi ya officially ya kasi let bi kyerɛ ya betime yi a kyerɛ metima yi a kyerɛ o frame ya metima de apesa wo me be kura ka sɛ me fifa wo sɛ market okra yi hia extension ni nyina me de coviera ono so mu gun one day on be frame se bia ne ma naba na so makɔtwe wo sɛ so mu ni light ho ti ni nyina me guso honorable yɛhwɛ adeɛ baako ehia critical look baako pa no so hia critical look ɛyɛ ball asɛm no ball yɛmfa dustbin sɛm ento nkyɛn sisi yi wama yɛhu sɛ zoom lion mpanimfoɔ no anasɛ panin no wa no ɔmmoa watwena ɔnso mu wɔ dustbin na yɛhwɛ kɛse a wɔnom timi de si mmea no nso no ɛno na yɛ critical look ansa na individual houses no aba wada roma wobɛyɛ mmoa ama wo manfo anya ni da so sɛ sɛ deɛ bola ɛmena manfo a yɛto bi egu baabi a wo ampo kyerɛ sɛ wɔn mu nyae no wobɛ brɛbɛ na enkodu na wo manfo ahwɛ sɛ yɛnto bola ngu ana yɛnye sɛ medasi on sɛ na me kasa no sɛ deɛ na wo kana bola asɛm deɛ ade a ɛha yɛ paa na menya ndae ɛwɔ ho me gusu because na kɔhwɛ allocation no so ahwɛ baabi a nke benya ija ho se bia nka ha ye bola me ba what I say estate o ma cover sa places ni nyina wonye ba bia e na wo de ayi ni so ekosi area bia entontom sem omusoso complain mpa what I say eti we gusu me ne Mr Nimo akasa se onhwe ayi ni so plan so na omma me sanitation place bia but baby okoyi kire me na ewu akiri macho what I say sanitation no me sere me kan say me ye sure say se twa to okora later na o mato na me kan say se sie no de me hia say the market building no mo nya sanitation place wo macho say maybe a market no mo nya sanitation place wo say estate no ma cover areas ni nyina o market worker kra na yesen o ka say all the sanitation na yesi ekosi wa ya sem foforo nti na ama me hwe inwesa me ya menya baabi okotwa ma me no howa di wana bo di o so tem me say nka betimi anya dustbin no bi edesi ene de bi ho ene e problem mame but me guso
me go so and I want say estate no obi anya asase kakra bia o di sidan but what I say baby I sure say how sanitation we kokra no obi sidan dey esiko nse nipa na mfa ne pe ye ton ma no but what I say na sidan si wo obende enti eya dia na won say de bia so nipa ye bola enti se me manfo se omu su obola ho a omu di su honorable ansa na memo ato aso no abusuafo 3 herbal center for ND eye 3 cool capsules no aba na ebe de se wo de aduro eko FDA akọ register te se 3 cool capsules ya register wo FDA na aduro no se enya hu se nipa no nom na otimi ma obi bo ne nsa no obo se ne ya ka kire se oh ka se eye waist pains simple ye ma won kire nsemu eti ye no ma ye nim waist pain ase enim de edi sisi yade ba edi sisi yade se eyi free wie na usisiri mu to wade otimi de ye no ye na ye kire 3 cool capsules no ase ni nyina ne se wonim se wo ye oba na wo ye obi akodwa so na dwa no wo koso na wo koto sore oba ka hunu se 7 mpredua wo de akoda se wachi nti usisi no hu hia pa na oba nso se wuti ye na unya back azel kakra che se wachi no enam kakra gu ha no kura de free sisi yade che bibia wadu 3 cool capsules ero na wo se ononom na eboa na ye ka ne se ni ye ka ne se no 7 mpredua se kotobon wa akora nsa na edi wuramu be ma so obetimi awurawuram ama ya fra omi wura na won so wagina wonan so brane na ye ka se be ma na ye wa ye be ma mu be ma ni a me pa chaw aduru beboa wo eye 3 cool capsules sa aduru na mansa nyina agi atuma se Ghana ha ya agi atuma obi e no nom na wonim ya na mpempi no sisi yade no 3 cool capsules ehwe mu hu se ya na dodo na agina bibi te se koko so koko no wonim eno na ebi o efifiri wo yema eho a wo beja wonan na sabe emoja wom na che se ukoko no ahohu na paye gu yem na sade ebe ya koko no ma na ebe so ano na sabe waduane e wadi nkoti wo yem kota ba bi ma wo nipadua no ho hoho no enu nti na 3 cool capsules aba enti so oba no maduru a manum aduru bi akeke se yo koko sisi yade ene wa yem tim aduru na open ade a nom 3 cool capsules what's free one was 0546 107 107 0546 107 107 o man baby ato aduro bia bomodin bowura ho na kope 3 cool capsules no bi eto abusuafo ye twetwe ye nkomo na enche kra na ye bre no aye bre na afi ye di mu si ha na majamu ama afidikasi woni bi se ba akofo entena so na mansan atena aye den aba abetoa so menua no abetoa so ene anopa so wohwe ya ye ba ye na me tuntum gusu abi wo tuntum mu na ona bodi so ya we maserefie na mabahai no kre ye kesi obi kesi en papa bu na busu epeni dampema chese bredi ye nie ni sa me de mi wie ya me kono no me kosom nti no ye bredi fo me seremo a mo ntwan me ntam chuku me besom Nkoranza man so kakra e ka hu bia na eso no kre enye sa enye yie honorable ye izo Mame mawo akwanya na bone tofa wo ba ye problem be ni wa solve wo estate electoral area bedasi ena na medi ke ka se problem ma solve wo estate electoral area no enya nwiye egusu a nyame daroma ekoso first na ye like open ups open ups say ye bia akwan mu na like na man for the garden me kosugu mpanimfo so ema minya bi from Amangwasi to Kopri Desmo to Redemption ekwa kosi from Skypio to Palermo to Pastor Usuho minya no so ka ho minya from Asiosu Junction to Calvary City Bafo J Street minya no so ye den edeka ho ankoye no nko a minya ebra street eso me ebie no so emuka ho madam atakisi wa so ye madam that time and the kono kwado de abo ankasa esa gu so e de maame o far from Sakodi street eno na wo ma babia maame yu eto aduane no motofo no wono ne abrosan tem no street na Effah kofa of asare ho no eno fe ne Sakodi street eno akopie alaji samodi ni mu pese se wo hu sa street na
ɛno so mitumi ɛsolve saa problem no ɛnyɛ no nko a wohwɛ yɛ boundary me ne Elaya yɛ kabo mu ɛma town rules a na ebi mu akeka mu no mpanimfoɔ atumi asan yɛ aba kwan no so a ɔmu di saa edwuma no ɛda ɛnyɛ no nko a wohwɛ town rules a yɛ start yɛ estate ɛna yɛ start ne first ɛnyɛ easy sɛ yɛbɛ start bibi saa na area obetumi a start ne saa ntimi ne sɛ mpaebɔ a me manfoɔ bɔ ma me ɛne ahoɔden ɛne gidi a ɔmo de ama me no ya me kɔ ade bi anim a me nsuro ɛnyɛ no nko a na wohwɛ estate yɛ ni primary school ayɛ aban school na ebi ni hɔ me kosugu mpanifoɔ so ɔmo ma me 6 unit classroom with mechanized borehole a ɔmo yɛ ɛde ama me sa ama me say 6 seater toilet ni bi ɛde bɛka ho ɛde ama students no ɛno for primary first na guest model ɛne LAB ɛna ɛwɔ hɔ say yɛnya primary school ɛwɔ estate efiri honorable Kwakuda Park College ɛnsa no ɛnyɛ no nko a menua sɛ wohwɛ estate a yɛwɔ baabi te sɛ yɛ market yɛ market ɔzɛ na meka sɛ light ɔmo ɛbrɛ wɔ light ho paa sɛ ɔmo atwitwitwitwa firi amanfo ne amanfo nti me ne VR pani Mr. Tete me de letter akɔba de ne hyia assembly meeting ɛna me de to n'ani ɛna ɔsɛ me fa letter nyɛ den ɛmbra me de akɔma yɛ follow up ɔsɛ nneɛma bɛba nneɛma ba yɛ apɛ ɔmo bɛba na ɔmo abɛyɛ ɛde ama me ɛna kɔn sɛ na market no na nwura mu na hɔ afu basa but maba me ba yi no ma hyɛ mu kina ama market no ne okɔ hɔ a open tomato a obenya bi wɔ hɔ open banchi ato a obenya bi wɔ hɔ open adwena ato a obenya bi wɔ hɔ even open fish ato a fish akɔ coastal fish ebi susu wɔ hɔ plumbing works open bi ato hɔ a obenya bi wɔ estate market ɛnyɛ no nko a your hairdressers a yɛma ɔmo akɔnya ma ɔmo do ɔmo containers ɛsisi hɔ a wa person you TV akwa estate marketer o person omo pomade e wo ntite bia sei wa e busy kakra me go so me hwɛ next year Nyankopɔ me ahoden a e be hwɛ na ma lunch market no na e masan hyemu no ekena na mɛhyɛ me mpeso aso for me no makasa obi ho a ofa na de ano oton oni fie anim me se bra market na me ntwa asase ne bi mawo omo ma bra na me ntwa bi mawo omo market no nyina estate for mada Roma muntie na saa na de chichiri kuru saka kakaka because estate kuru mu asa de okan enti won say obi ho a ono atibi di ni pem na akɔfa bi no mo ma complain fi because me tie complaints a market ne nyeden Nkoso wa ya ready say newu pese wo ya adwuma wo no bra na me kɔma obi me mpe obi odo wa no ba beto so no never enti me kɔ a me tibi yi mani an say abra abaya we opese obo bra pese o ye bibi wo so de wa bɔ ne container kakra o ne nkra ba 5 bi ana 2 bi kra 2 bi obo kan ho e wo efe se wo kɔ estate mini market a any cottage ne edi animhwe niema koso ho kama enti me baye no niema ma fifa mu ebi so eno no in terms of human development omo amamia for omo police ne fire ne judicial service ma me for ne awofo de beto manim me lobbying skills and nyina ya estate for ya nyom kwa na me san trimba Nkoranza because colleague de Nkoranza man colleague what I say na omo immigration any ade nso me church omo kwan no e mo fa so a beba na o hyera taade enye no nko a e suma dwuma e na mo de ama yesi yenye yemfa nsum nipa what I say enti e kakra yo why the honorable mama misa o se o hwe bra sompa omayin Nkoso time with Nanaba Effah ye to nsa frɛ wo na wo ba e kopem se program we ye de akwa wie a so far who program say oh program a program e kama said the missing hu no me ba ha kra no ne ma bi wo ha na menyanya information ti said na wo kan su semi program na ma assembly ma mate se ma amfrɛ me anka me de mente ba cha what I say entini nyina bɛboa ma community development no akoso enti me say yenhye mu kina
cause Sompa de waba so obeso Sompa because ha na e born atrase mo director we madam for pa ha no di kan bae ne Nyankopon to nhira engu no so se okoye no san be hwe ni nchi ti bo bia first station we ni agro ba beji asase e wo Techiman road Dumasi to Techiman road asi ni company e ho obi akra na oba ya anka wonye wa ko de beko 90.7 wa gini din o si no Nkoranza man na mama gidin ti sa ni pese won ka ya e wo se yensusu ye den ye pona baso ti Sompa mo ba mo som ye Sompa na mo ja dimpa me po ana e de amayen na yen small honorables ye fresh small honorables aye won Nkoranza south ha ye bebo mu chidom ya de bia nu a ye be ya yenyim asutire ne ye be sere enye me nko a mo ma ne nso ha ya mo mfrefre mi nua no bi esoso na ye ni didi nkomo ni se ya se ne be ya mo boy apunu mu a adwuma no ye nko antimi nye mo am moye apunu se wa frɛ mi ya me hu de ekɔ enti meda Sompa ase na am say me first time am eba ha ni ha so Effah yi ha Effah papa mo ya de Nyankopon hira mo se mo tin Nkoranza manim abusan for ko Facebook na ko Sompa studios oh nice pa Sompa problem cry mo Sompa mo ko mo ni Dr. Blessed Nyami hira no Dr. Nyami hira no pa because wa ya de wa ma ya hu se Nkoranza e ko na ni se program a ye peja empumtu ye boamwo honorable sabi ebia committee chairman town planning officer MC DC ama program yi sabi producer abeboa ama wadwuma ye wo mre na se eduru baabi na se eba ne se bia pani bia wo se ye nkonko hunu yi na se nipa no pese ye beboa na ma na dwuma na ye mre no se na dwuma no ye den na se wono me de midon no begina ha ma ye bone ana o dabi yesi konkonseni bia no obesensen twerefo penifo aka to dada basa wo hoyi ensensere onye bone good me man Nkoso nti na me man Nkoso o ya onto mra bia ma me ma one IB the year 1999 ana Classic FM about Techiman ana mpotemo na biara nkwa na away from Sunyan ansa na wanya biara atino ni o radio presenter ba kwa ye friend Azigiza senior na Azigiza e di program bi ba ye friend wano mano pasem Techiman mpuntuo bebre nyina gina sa program no so na Nkoranza nyina ye frɛ na obeye adwuma ni nyina bi wa ha ade na ye bia no enti mi hyew komu den na show sapo mu nsu za adwuma na wafa ato ho so no eti say adwuma no ubenya ani misi bebre wo mu ubenya nse bebre wo mu but man hwɛ no yesosoro boa de oyeden oboa no ho yetawachi adwuma na opesa wo ye no ye yetawachi ade enkoye because Nkoranza bi mo ba ye Sompa mo ba yi mo be ka other sister stations Nkoranza ko nanim de esi abrosa okwan we esi abrosa me boa de koso Nkoranza wa uni se movement ai ba kro no mu nti I say Nkoranza manya mfasopa efiri Sompam me da se me bi wona bo wa se me twato na me na wase na ye mfa dwumadi no ensia enen man se me twato ne se ma menchia me ma me na Ibrahima yo na menchia me electoral area house owners association menchia omo na menchia me youth wings nyina baby obibia obia gaski akoyala menchia mia bichocho mucho Mary Coffee menchia no na menchia massive pastor wisdom na menfa kwanya we so enchia Mr James Obimboatin na menchia madam Atakisiwa na menfa kwanya we so enchia me fans nyina na men kanchire estate for say somadwuma
ɛna yɛde ama me na mpanin nso sɛ yɛde gya wa na yɛde asoa wo adwuma no baakofoɔ ntimi nyɛ mehia ɔmo mu wɔ aberɛ ne aberɛ nyinaa na madi dwuma no ɛde ama ɔmo soma bi a ɔmo soma me biara no sɛ ɛmaayɛ a na megu so ɛɛpusu sɛ ɛbɛba na wohwɛ sɛ mebaeɛ mɛka sɛ estate kware ɛhia me ampa ɛnɛ nsɛnkyerɛnne kɔ so wɔ estate meka sɛ estate primary school ɛhia me ɛnɛ ma memmɔ so biom yɛse abɔso baa wate asɛ enti Sompa deɛ mɛka sɛ dwumadie na mode aba na ɛbɛboa yɛn na aboa mo nso so na monkɔ so na monsom Nkoranza man Sompa yɛda ase bebree ɔna mo ne yɛbɛda wase ne yɛde wasi meda me so meda ase paa na estate fo nyina me chio mu nya ɔmo na nkompɛ sɛ ɔmo frɛ nyina bebree ntimi amba messages aba ayi em sɛ sɛ kakra messages aba no internet no breaki wɔ Vodafone sɛ ne na Vodafone network no nyɛ messages pa ya aba no ti na mehwɛ sɛ me producer betimi anya messages no bi ama me na nka makenkan ama amanfoɔ Watching live from Frankfurt, Germany. Samuel Ajay in the way by. This is my motherland, Lady Ghana. Mepacha, Nanaba, you are doing a great work for Nkoranza. Keep it up. Yeah, Wensu Eric Ofu on one the buy. Was it you are doing a great job. Watching you live from Libya, Tripoli. Yo, Eric Fosu, message is number be brave. Yeah, that's me brave. DJ Barros, and also Bompire my pad and Italy, no, yeah. Crew Roxin, or my thumbs ups. No, this time I can't. Yeah, that's me brave. Yeah, God bless you. God bless you. Where Nana Kwame Bonsu. Nana Kwame Bonsu. Not just a Ebrea. Honorable. Kwakuda pa kolege ni bra pani ho Germany disidaf where director Benson Walker Techiman also keep the fire burning Nanaba. Yes, we are keeping the fire burning. When you come to see by am intending some tadan tata kraka kraban sempomum popron chamani so atetesu amna sunu nanani obenza sira moya mitimi twa support 10 wakoko anu gina siesu tutu atu kumani entumi ankumina na agenere ntwi wambu adumpa edi amono maka kire ose Sompa ye nna ne sebe mpreduasa apetebie bone ya ye betwe ye kontenten se yo ma wo mukase edi usama mo abeti abo nsu wate ye beboa ma wo mpotamu die asebia agina yie ye dia akoma fita ne baaye anu nti se medi obuoni ani die sei eba wo mpeso aso na me ba besom na wo ye obi a sebe mpreduasa wo ye asodin na wa adwen se ya na abesa ne ma wo se mikita mi don no gina ha sa abra no mo bi amfre me efi se me madwuma pani woni me nti agya wo de me to ba bi a menya abotre aha me so me de abotre na ye fi se bibi a me ye bia no menye sebe me nkwa me yefu me man hu hia me papa Nkoranza mind da makoma so Ghana mind da makoma so me se me program we so mo amukosi amanfo amukọ fit mota okwan mu no montwa me na me ba wate mo amukọ asie ye mukosie nipa na kwan mu na mo fit mota na mako wo de say anwea na mu de agu kwan assembly manfo amu won Nkoranza ne mpota mu montwa me na me ba montwa me na me ba embra ye ba be shato no nyembra ketwa. We are going to stop that. Ebrana so somebody die ni nyina ba wiye. Wote eye osofo ya woni na sore mba prapra kuromu nka. Na sore ba wo sha ba ko so be kan ho ma ye de dwumadi Effah di kan no e bae. Effah to so mienu wote honorable
Prince Nka eye kwakuda park olege na dodo na anim no estate electoral area ne manfo nyina ka won how de ato nanim wono nso akire na famu de okọ ejagu ni che obekọ akoka akire mpanimfo no watu hu anamon abusuafo enye sabe kaseti anko an edi tu obifo anase ede ka asem ma obitie na emum so wo ma na hu no kore ne so mfaso ne hia se wodi dwuma no eno ne ade ehia eno na Sompa 90.7 FM the only station ya wo dogo na wa mini se wo ba besom no wasom yie pa 90.7 FM Nkoranza ene yechira kwan wo ye wo GCB abrosan ne soro ene ye wo wo ba ye ne obedi dwuma fefe enti wo adwaton de bi afabra Sompa wate dwuma de obetimi aba no aba be sponsor fa wo adwaton de bra ha ne ensom ne sponsor won so wo program bi anasa wo ade bi na pese wo ba talk show wo program so we ni problem ebetimi atwa be 10 minutes bi ama no aba be shem no waton wade bi apese wo ton efi se du fia da nwumre aha na amanfo tie aha na amanfo ha wo aha ne kan nsema eboa oman no ankasa so ate ase na montuo enu ntimi hye onkran se adwuma bia obi edi ya asabe ka kuro ana o mamu da akye ahya ensem fata no ye ma kwanya na fre ana se fa report no bra ibetu hu ana mo fefefe de Effah school ho de Effah adwuma bi ho de Effah sabe ensuo ho de Effah akwan enye assembly men nko a bibia ekoso maka aturo se mo amu kosie nipa mo fete mortar wo kwan mu no mo ntwen me na me ba wate ebre na so maka kire me bre no aye bre me de wo si ya na mada wase ma menchia eye me nananom ya wonom wo bredi na menka kire wonom se nyankopon hye mo de enne abusua ya de atomani wo ba bibia ya mote yenka no nyankopon enhye mo de New Town Assemblyman na kai no wo dwumadi so wisi wonu adafam enti na wani abrepa nyankopon hye ode wate me ame ba kasenya ahofe nyankopon enhye ode emse woni New Town ne kasenya Assemblyman de mo de mo hwe boso pa megidi ese kasenya ahofe ho ye papa mafew ya mami hu wate na mafew pa mede wosi ya medin edi Nanaba Effah da sene